prođi se, što je tebi do nas, Isuse Nazarećanin? Došao si da nas pogubiš. Znam te ko si, svetac Boži. Pazite što kaže da? A Isus mu zaprijeti i reče, vidite sad taj odnos, to je nebivalo. Umukni i iziđi iz njega. I strese se duh nečisti i povika iza glasa i iziđe iz njega. To iza glasa, ne znam da ste nekad bili u prilici da čujete kako to zvuči kad je u pitanju đavoimani čovjek. Ako jeste, onda dobro to pamtite, u to sam siguran. Jer tu, znate, koljena počnu da rade, znate, kao u onim twist plesovima, tako su i neki naši kauđeri kad su slušali, pa drže jedan drugoga, ne boj se, a koljena rade obojici ovako. I onda to